Nagyaman ng estudyante iti Nueva Era, Ilocos Norte, agsipot agtultuloy ti financial assistance ng ipapay kadakwada ti gobyerno lokal. Karamang pa ngamin ti ipay ti munisipyo ng usaran dagito ng Agreview para iti board exam. Babayan ti adal ordinance at itinilata nga pundo para kada iti kwalifikado kaske ni Mark Arsaga. Ni Market ag board exam para ti kinamestro. It is a great opportunity given by the local government unit of Nueva Era, most especially to headed by our municipal mayor, Attorney Alger Agreview. Because of this, we are able to achieve the goal of the LGU of Nueva Era, which is one professional, one family. And with that, it starts within us through they're giving some scholarship grants for the students. Ginutigot ba't ni Mayor Aldrin Garbida, ti dagos ka pa nag-review na nga graduates, tapras ko pa laing iti inadalda. Kasi masapol nga habang fresh pa laing ti memories na dito being habang graduate da pelang na scannen nga review da nga dagos tapno ma-compliment DJ at ang stock knowledge da. No may baybayag pelang nga may sayang no ka. Itultulungan tayo dan, i-encourage tayo dan nga review nga dagos. So nga ikantay dati pag-review da. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.